حكمت آغا خلق عفرينية حشتي ودسالية لي ما شاء الله هين لسر خويا ولسر كاري خويا هنجي دكتوري دكا بينجي ويك سالن لألمانيا دجي وبينجي وچار سالن دكتورة بجيشكا دما بحثا كردستان يجي دكا تشافين ويت تجي هستر دبن دقري از وبرپرسه اوفیسا روداوی لأوروبا صابر یاسین که بخوا خلق برواریه لباجار دویسبورگه چونه سردان دکتر حکمت ما وکه هر جاره به وی تلفونه اصلای فک پیرا چیکر یعنی برپرسه اوفیسا مال اوروبا صابر یاسین بو کامرامانه من جاره که دو جارانجی خودی رستوران تا که امری بون کامرامانی کرد دودو که هونه دوی اصلای فیده ببینن حکومتی دا بکار آنیه یا هنرمند رضوان خلیله لسر وی تلفونیجی ما او اصلایف مونتاژ کریه تماشا بکن دکتر حکمت آغا کیه تباشمان نيجا لألمانيا الدكتور حكمت نراست هاتم ام دعوات كرن ما هفل فيدري دي الدكتور حكمت آغايا خلقي عفرينيا لأو بيهتر تخازر بيجا خلقي تشاي كرميج جسالة حزار ناسد وشيست وحيشتان با دكتورة وجسالة حزار ناسد وحفتي بها كيفاجي لألمانيا دمين يا دكتور بخير هاتي شاب بخير مشاش نكرنا لا راسا جبينجي وحيشتان دا جشيست وحيشتان دا دكتوري أري تلكو داري خوانت بالتركيا خانت اها تركيا بعد ما خلص كرشوندا 6 سال تقريبا من اختصاصية داخلية امراض بين هيماتولوجي اسمها امراض خونية وانكولوجي مكر فاش ذات مع المانيا لو داريها 6 سال في بارابو بلاش اشتراك خدمات كير ومعني اختصاصي نيتا ما بعد شما امريكا رحمتي بابا مجي سفتان راضي وفاش راضي بو شما راضي دكتور هر امریکا تهندو به جویا که امریکا به یا هر دولتی اروپی یکی جوانو بزوجی اما تهندو بکن تو نکنی جوت نفت الجامعه ولی من راضی بود بس پاش راضی بود رحمتی متخصص هم امریکا اما پسمام می بری من ام وقتی به هواراتین ترکیه احمد جلوسی هوات ماربوگ خواند و اکنون ببین کرده تودی زفتح هر چهار پرچه چایی کردستانی دا وقتی که نوروز نیچه بیل آلمان دو آره نوروز درخستنی رحمتی اسمومه بو هاوی مار بردی بو دکتر احمد بو 1963 و چا ما هفته دید و چا ما هفته حسیان بریدی وقتی نوتیم معد لغت ورک که چون داد و هوا پر مهمش مراجی کسی نیست مدوها کردم ویچه گوتی انشیتیو زرده بین جی مرال هم لی دخونه هم خواردن دکه 6 هفته انتنزیف کورس آلمانی مکر خدانی مالی را و هاوش هم مامسته برمد علمینه آلمانی مدوها کردم دوگو کرد چنه کینه لپاشی مگو ملا مصطفى برزانی وقتی گوتی ملا مصطفى برزانی بگو ملا برزانی ازاد برحمتی به آیل برزانی کرد ناس کردن کسی اعتراف ندکر به کردوش آلمانیا کرد نبود نبود اصلی وقتا گوتون خلق روجلات دکتور یعنی شکاکینه بریگی اصل ما توری سفته امجی اورمی هاتنه جی روجلات هاتنه هواجی دما معرکات چالدران ما بین دولة عثمانی و اسماعیل صفوی دابو کال مای مزنی سفته رحمتی قال كان ما يتوري سفت عم ببين عبارة أبو
هاو ودسد ونود حفت بيوي إذا جا عشيرتي شكاك هاونا بجي وش كوشا بربون ببيز هاتن هاونا هاتنا طرفي وانه بازار کی کوچیک بچه گفتم باش قله باش قله مان مدت که شون هاتن طرفی بیتیسی پاش ایدی هاتن طرفی دورا نزدیکی چای کرمنج ام ببین چای کرمنج پر نه دوره نزدیک ته حسب عزا هستو عزاز و چای کرمنج چای دی تابع انتابی بود انتاب قضا بود تابع ولایت حلب بود دوله عثمانی دا دكتور تشتكي انها ما قلت حفتي ويكوندا لالمانيا وت الفيدري تختوري كريه وتحطنا هاجي تختوري ديك ام شنو عزو بربرسي مايل المانيا كاك صابر ام شنو عياداته قرتي بو عياداته هيجي حطنا تختوري ديك اري اخيرا دك ما بقى وجه حطنا ما تختوري اكيد يجي وسطنا بيجي اكيد يجي ورها والله الزواج هوجي مهمه الحفتي وياكو بعد من هاتم گشت ما آلمانیا من اختصاصی داخلیه کرد 6 سال من داخلیه کرد داخلی خاطر استرشون دا اسیستن بوم لخوشخانه دبین اسیستن یعنی ای بخیر منو دعالمم پاشی دو 1 سال ابوم اوبرست اوبرستی داخلی یعنی نایبی شیف نایبی رئیس قسم باشه من قرار کردم اکی بستم سوریه من سوریه وچه شا اوبر فاصل كولوكيوم لازمه نشوف فاصل تعديل يجي كل شامي ومستشفى دكتور احمد رحمتي احمد رسول هبو مستشفى الشباب الحلب منو هفالكي من دكتور عبد الرحمن زينل براويجي خداني دكتور عادل زينل خداني مستشفى خوشخانه درسيم الافرينيه براوي بو 6 سال نيول سنه منو رحمتي ما قو اما از تم بفتل مسؤولي سوري مشكله بعدي هنا بوشندا بیرکی میشی نخواستم بفتل سوری گولو که می هی و دارید مخابرات و در و رحمتی جا احمد اسمام من دکتر احمد جلوسی ویجی گوت و که علی سوری سباد اسمام مخابرات دیست تبلیغ دند حبس آکن و تأثیر میشه به این 6000 بمینه اما قرار کردم لماذا دكتور كردي عفريني قال لك يا جاي كرمينش برهن العفرين خاصة البني برهنه تجوان راضي يعني مع الاسف ناين اجواناش ناراضي ما خوشي خزار رحمتي بيدرن زوني كاك جمونه خوش راحت هو زونه نيتي ميتشي او بونار بيدر عارفين رودن هاتين فدالي خو اسميلي كريني خواندا كريني بونار بيم انتجراسيون بن خو تبل آلمان كن لوبيا تشيكن دوسانس خارا تشيكن بس خو هندا مكن عرف عادتي ما املا كرد بمينن مع الاسف دو دريا طلعوا بنا هندا كرنا مع الاسف دكتور تا البوماني انا سورتنا مي بشان بدل اف سورتي تنا اي كنت دسبيك وقت سبيك نشومي كردستاني شويه كردستاني نولا فرهنا اري دكتور عمرك دريش ترى صحتها تباشا ساعتي من الحمد لله قرا سالمين سالي خوش دخوازم ببين من سالت انا برسي من خواست لا اسكي هاي بخواب بين احيانا ست شالي دابنا حيشتي او بين حيشت از بين شاش درو ما بين ما فرق انا شاشي تميزي حزانه ست شالي رحمتي بوفكي من اوان فسوانديه ما شاء الله از نا حشتي دو سالي ما الحمد لله حشتي دو سالي دا الله شهيد از علاج کی نابم حبکی نابم حتی نه بلکه سالی ده حبکی یا دیا یا سیا یا سریش بلکه من بره یا چی بعدی ماده بعد حمودا یعنی تشبیه مربده او سالی نقل که دیدیو از دیجی علاج ما ابخا دکترم اما بنخواش را دبیم مجبور نبینسه علاجم نبین هر علاجك زیره طرفك باشه طرفك نباشه دكتور تا بحثا عمري خاكر بني من خاص از بفرسان نگو يعني في عمري ده براسي ترجالك السرخوي الحمد لله السرخوم مايا السرخوم ما بس شو السرخوم ما ذاكرة بقوات مايا فيزيكا بقوات مايا رياضي من بريجي بسكليتي هندرة هر مريكا استوصية دكم هاوس تريما ألمان دبين يعني بسكليتي درو بايسيكل هندر درو وكي ماشي تشريبي خفيف هندر هيوار نممكن ده حتى 15 دقيقة أقل شيء يعني 15 دقيقة وسطي دبن بعضاً 20 دقيقة دبن بعضاً 22 دقيقة دبن بسكليتي داجوم رون خود دم بعد نوني هواري مخاص ساعات حفني وحيشتا ساعات دو يكني وبري أرازم بهواري إلا أسكي 15 دقيقة
بسکلیت رنگ باشم خوب بدم خودش دکم چه خورنی خان دو نممکنه وجود ببینه دو نممکنه ببینه ساعت چند خورنه دخی جار دوری روز یعنی به وار ساعت 7 نیوه حتی 8 8 در خورد تام بگو بعضن العیاده نی ساعت که خودش کم جی که منایه بعضن بس نانی نیرو وقتی تیم مال نانی نیرو دخام ساعت دو حتی دو ساعت رو بکن المال تقریبا نیم ساعت خودش دکم یعنی عرب دبین قیلوله يعني خوك بزراو خوك تشوفه كري يعني أريد بس نخوي رسمية دكتور دستي خو بدل من بلكي هم عمري مدريش بهم صحته منه عمري تجي إن شاء الله هن ده بباتين جنجي كيف ما برهات أجي برنا من بكك بخون تجي بريكي مني عزيزي أشترى وقتي برنامجي تادا دبينم يعني إيد شاي كرميج خوني تاتا بيت الشاي كرميج نعرف أنت شاي كرميج شاي كرميج دلي ماذا دكتور زور سباس قالك سباس بدكم وكاك صبريش سباس تبديو سباس تبديو يعمل عمركي دريش تندرستيا كباش جبو دكتور حكمت آغاد خازم بنيرن دكتورة بينجو 4 سالن دكتوري دكا دبيجا اگر هون نمجبور بون تجاران درمانان علاج دبيجا بكار نينن پشتی ساعت 8 شبجي خورن نخون ماشاءالله يما پشتی ساعت 12 و نيف دست بيدكن گوشت دخون نخون يعني سبوري بكن ورزشي بكن جبوكو هون وكا دكتور حكمت تحشتي و 2 سالية خودم دبينن شخص بسر بيان مايا وها زندي شدياي و فيت سر بيان بمينن مالا و آوا و تماشا کرو حتی بلتنه کدن هر دو خوشیده بنو خاطره